Мы снимаем, мы же пригласили всех снимать. 1913 yılının 2 apreli. Tağın 2 gün uzaq. 4 aprel. 4 aprel günü bütün Kazan halkı, Kazan'dan kına tügül əli, Peterburg, Moskva, başka ülkelerden kelgen Tatarlar özünün halk şairi. Turmuşu vakitinde o halk şairi deb atalgan Abdullah Tupay'ını soңғы yılға zatallar. Anın kulu bilen yazılgan en soңғы hatlar ne mine şuşu hastahanede yazılar. Мы снимаем, мы же пригласили всех снимать. Идем. Mavzeliğinin çıkarıyor şulay zavzeli. İşe kirmiş yerine. Yıktan, yalan baş halde karavatka ayakları jıyıp, korulup kına yatan idi. Ağır mışnap, sulu şalığı, gözlerin bir aşıp tegelep para, bir yımıp yatılıp, bir kızganış idi. Onun üstüne bitlerinin, kollarının ap-aklığı, şıbır tirge batığı, arıklıkның şigine шығып, tamam bitirishganligi qarorga bigrak da oyanash edi. Abdullah Efendi shulay yoqa turg'ach, ali bir yoqqa, ali ikkinchi yoqqa aylanib, ko'kraklari to'g'risina ketirib, o'qmashtirgan qo'llarini qo'zg'ab qolib, shitga olib, yeysa boshi ostına tiqib qo'yadi. Qoy vaqt turib, tizlarini shanishtirib, qo'llari bilan tizlarini tutunib o'tirib turadi. Ara-tira jingilshagina yetkira, sovutqa tukira. Shulay etib, ko'ptandan dushar bo'lgan Chexotka xastaligining jafasini shigaydi. Men belgili bu ağır halini ko'rib, Abdullah Efendi bilan ko'p söylashmadim. Faqat Abdullah Efendi, salomatlanasizmi deb halingina so'radim. So'rovima Abdullah Efendi javob bermadi. Men Amin Efendidan shipirtiroqqina davolarni istiqmol etib, doktorning kelib qarovlarim, shifoxonadagi tarbiyaning nechik ekani to'g'risida so'rashdim. Amin Efendi o'z bilganlarini so'yladi. Men kirib, sherik soat qadar turg'ach, Abdullah Efendi kutmagan yerda menga bir suyal berdi. Ovoz ishidan eshitilar-eshitilmaskina qorinqi va zaif bir tovush bilan aqtiq korrektura qo'yishib dedi. Tupay müziğinde bulğanınız var, onda Tupay'ın ülgenden soň yasalgan maskaсын ko'rsatdilar. Mine bu maskaның tarifi de naq şuşu hastahanada başlana. Maska yasar üçün başta Slepokni meditsina fakülteti studentları, şu Kazan İmperator Üniversiteti'nin studentları alalar. Hem indi soňundan andan maska yasalar. Maskanın avtoru belgisiz. Lakin onu siz gelip Tupay müziğinde göre alasınız. Hem de tağın fotoğrafiye itibar edirgətirim. Vinotlar, şeşetler, lentalar, bunların hesabı bulunmuyor. Kim bina alıp gelmiyor.
bu seyyar trupkasından da, bu türlü tipografilerden, basmahanelerden, Sabah, Şuluk An jurnalından, Muhammediye Medresesi şakirtleri, Merceniye şakirtleri, Afur Ahmetov'un üzerinden kızlar, yiğitler, şakirtler günü boyunda şeşek taşırlar. Eğinde min etken 4. aprel gün, ölgenden son bir gün hükümeler saat 7'den 8'den mine siz kirgen şekilde halık jıyla başlayıp, uramda halıkның иге şiger bulmayı, bağın uranı bilap barganda, üniversitesi bilap barganda, dağın halık buldular. Kimne jibermiler işte, olar indene, müzdenip barap kalalar. Hem bu lentlarga yazılgan sözlerden bir güne şıklar. Anali dağın tatlıkarlar ki nefsi metnevini ki yugal denirmen maaşı birden arkamını indi bir emringendi. Tanışlangan, köngülemsiz anlamagan sözler köngüle tanışlanıp Kireçkin hastahanesinden мәңгілік юлға Тукайны uzatırlar. Yaşау даулашлары ялтырар, изгі күрәшнең хәнҗәре алмаслары, йөрмәсең бәгре, зик милләт киеп кашсыз язык, без аның бик зур, фахирле, чын бриллиант кашлары. Көннәрнең аяклары авыртмый, көннәр минем белән барырга әзер. Тренинг аптекасы дип беләбез. Менә бу аптекада ул вакытта торган нәкъ шушы чакта университеттан студентлар килеп кушылалар. Нәкъ менә шушы чакта тагын бер тапкыр уңга борылабыз. Тагын 2 светофор узырга, 5 светофор узырга кирәк. Бик тә игътибарлы булуыгыз сорала. Бер тукталыр. Ни өчен бу урында Пişen Bazarı meşhurdur. Pişen Bazarı. Tokay üçün bik de bilgili uğran. Anın Pişen Bazarı Yakut Yana Kisikbaşı. Ne Tatarının yüreği, Tatarının bantibişin duya turgan şu uğrunda şuna göre de hem Irak'ta tügün. İki kunakhane birsisin biz indi üralabız. Unyakta benim için, Unyakta sizin için Suyakta. Amur kunakhanesi. Onda Abdullah Tokay'ın soğuğu turgan uğruna. Bu kunakhanede 9. nomerde, 9. bölmede yaşıyor. Yanaşa bölmede, 11. bölmede Fatih Emirhan, anın Kazandağı en yakın, en zor dostu. Hazır indi biz Fatih Emirhan'a söz veririk. Onları marşrut boyunca məlumatlarını yamartırız. Tokay 1913 yılda Mart başına kadar Amur номерларында turdu. Onun nomeri bilen miniki kurşuydu. Onun günü ve tini boyu gırık yetkirgeni mina ayırmaşık iştilip duraydı. Şul günden yıl yarımlık güne ni bula tuğmak sıratım kişmesem. Boğa şu gımırım şerabın içmesem. Eylene bit, utmi, bütmi gımırı da Ceykile utlar şaşıp sin kışlasan. Ardım indi, koyda aktık mevkifim. Şilkinemin bir basarga iş basam. Karşıma çıkma kıyaş, sin kanlı tap. Ak kefindey sin ceyilme isketam. Katlı nefes itsem, Hıdaydan kurkamın. Lekmi şir avrup da bulmay işmasam. Dip, uz-üzüne şir şakırgan, Ölüm tilegen Tokay'nın her bir zahirli yetkirinuvi ul dugasının, ul tileginin Hıdaydan kabul etilgen ikenin kursata tırgan qatgı ve merhametsiz deliliydi. Her bir küngüne tugul belki her bir saat, her bir yetkiruninin anın gümerinden
bir кисәген кубарылып атканлыгын без генә түгел, ул үзе дә белә ва аңлый иде. Ләкин бу турыда ул теле белән сөйләргә яратмый иде. Соңгы көннәрдә ул ялгызлык сөя ва ялгызлык минутларына тирән бер уйга батып утыра ва шул уйланыдан үзенә бер күңел тынычлануы тапкан шикелле була иде. 150 тәңкә акчаны көрәч көне өчен кем биргән? Бу турыда әле мәгълүматларыбыз юк. Һәм алга таба безнең маршрут дәвам иткәнче менә бер фотография. Менә бу фотографияны күпләребезнең күргәне бар. Бу фотография монда инде яшьләр дә бар, монда инде Тукайның җиназасын күтәреп баручы кешеләр дә бар. Фотограф хәзер борылабыз. Пишән базары мәчетенә таба. Безгә дә шундый тарихи фото ясыйлар. Бурлыгыз әле 180 градуска. Фотограф Пишән базары мәчетенең ишек төбендә басып торган шул Камил Кәрими дигән студент Фатих Кәримнең энесе. Хәзер без Болгар номерларында урнашкан бу атала безнең Россиядә бердән-бер мондый һәр витрина музей дип. Көнне 365 көн 24 сәгать буенча эшли торган музей. Электрон ярдәмчеләребез эшли. Менә шушы Аншилада буйлап узып, Габдулла Тукайның Болгар номерларында яшәгәнен беләсез. Ул 3-нче катта 40-нчы номерда яши. Ләкин хәзер инде анда музей ясый алмаганга күрә, монда Тукай яшәгән 40-нчы номерның шартлы интерьерын һәм ул эшләгән, редакцияләрдә эшләгән Татар газеты яки журналының редакциясенең шартлы интерьеры. Biz anda Mavzolidagi шикелле керәбез, карыйбыз һәм чыгабыз. Менә бу яктан, ул яктан керәсез, икенче яктан әйләнеп чыгасыз. Бүтән кеше дә анда бергә. Bu яңартылган Новодел дип атала. Һәм 40-нчы номер, Габдулла Тукай яшәгән номер 3-нче санда булган дип хәтерлим. Болгар номерларын саклау турында моннан 15 ел булар инде, 8-нче елны бик каты көрәш барды. Безгә аңлатып карадылар, бу бина шул кадәр искергән, аны сүтеп атасы гына бар, нигезләре юк. Нигезләре булмагач, нишәтәсен инде аны дип. Югыйсә Звезда Поволжья һәм башка матбугат чараларында барган бу хәзер. Болгар номерларын яклап чыктылар. Фәндә Сабый Сафиуллин, Туфанов, Миннуллин, бар язучыларыбыз, бар шагыйрьләребез. Һәм арадан төзүче иптәшләр дә табылып, хәтерлим кайсы бер мәкаләдә Болгар номерларын экспертиза ясаганнан соң, әйтик 7-8 кысыл белән саклап булу юлларын күрсәткән иде төзүче инженер. Беркемгә кулак салмадылар. 28 сентябрьнең 29-на төнлә дип хәтерләнмәк 8 ел булыр. Ялгышмасам 2008 сүтләр дә аттылар. Туфановый иртән театрга килгән җиреннән моны күреп, төзүчеләр җимерүчеләргә каршы килергә тырышкан. Юк иттеләр. Битте шуның белән. Кызганы шәйме? Безнең өчен бу бер зур быяк нәрсә булды. Ахырына кадәр тикшереп, экспертиза ясап, җәмәгатьчелекне җыеп, иптәшләр, язучылар, галимнәр, карагыз, бер нишләп булмый. Сүтәсе генә кала, биткән бит ул, чиргән бит ул дисәләр, без ышанырбыз. Ләкин андый хәл булмады. Бездә юлыбыз Юнус мәйданына аңлата барып җиткәнче бүтән тукталышыбыз булмый.
110 yıl elek Tatar halkının zor yılagan vakti. Bunday yılaşlar tarixta eksirek ola. 1913 yılının 15 aprelde ol üzüne göre simbolik startta ana şundan başlap endi Tatar halkının bağrında yaşay başlıyor. Bizning Tatar halkında bir ko'p ko'rinlikli shaxslar var, ammo lekin bizning millatimiz To'qayni o'zining ruhiy simboli etib saylab olgan. Necha kishi borgan mana shu yo'l bo'yicha? 10 ming chamasi deb aytiladi. 10 minglagan hazratlar, dag'adiy xalq, barliq sanoat ahllari, To'qayning do'stlari. Hali qizlarda bo'lgan, bir ko'p bo'lgan deb aytdilar. Jayya borganlar, akringini. Bunday janoza Qozonda bo'lmagan, bundan tarixda. So'ngan endi mana Sarayda uzatganda da xalq bek ko'p bo'lgan. Mana u janoza vaqtida da To'qayni uzatuvni esga olganda. Mana siz hozirni biz yarti soat boramiz, shulay bit. Oru sezasizmi? Yo'q, yo'q. Bitta tarbiyaviy chora, mana bu yerda yoshlar bek ko'p, ham ular mana shu yurish vaqtida o'zlari uchun bek ko'p ma'lumotlar oldilar. Abdulla To'qay muzeyi yanındagi maydonchiqdamiz. Yunus meydanında basıp durabız. Jinaza namazın net şuşu meydanda okuyorlar. Fotoğrafilerge iz olsam, bu fotografide minbar çıkarılgan, meydanga koyulgan. Şundan indi imam vaaz okuy hem cinaza namazın şundan okuy. Cinaza namazın okuyuşu Zarif Hazret Emirhan, Fatih Emirhan'ın etisi. Hem ziratta da ul okuy Kur'an'dan süreler, hem təhlil edip dura. Demek Fatih Emirhan bilen Abdullah To'qayning ali tağın bir şunday beylenişi var. Hazretlerden Kaşaf tercümanı Şahabettin Mercani'nin ulu Muhammed Burhanuddin Mercani Qasim Salifat bu apanay meşhur. Bu arada şahsi turmushimni yoritishga o'xshatuvimni Qozonda meni nechuk va ne ravishda kunlar o'tkazuvga shohid bo'lgan kishilar albatta meni olar anglaylar. O'tanlar bek anglab yetkazmasalarda menda o'kinirlik hali yo'q. Faqat sabr etarga kerak. En güzel bir şertimiz, ituğan til, imatur til. Ayetleri silab, dinlab, dillerimiz oşular. Suanası şuraliler, bizga yakın, barisi da ituğan til, imatur til. Ramazan ayında ayrıca mühim. Çünkü Ramazan ayında baramızda biliriz. İzgi ameller için Allah Teala savaplarını arttırıp verir. Hem dualarını da kabul kılar. Kur'an'ı oğanda istiğfarlarını tanımak gerek. Onların kullarımızı kurtarıp birlikte dua kılarız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين. Qasım, gitti Qazan, bitti Tatar. Qırıldı xan, Buxar, Xuqan, Təməstərxan. Xanlarga erişdi Xizan. Жылый-жылый birdiler can, Suyumbikə də Şanğız xan. Ne devlet kaldı da ne şan. Hiç kalmadı şandan nişan. Kaldı dinge düşman işan. Ah niksin biz bulduk veyran. Bütün dünya kaldı hayran. Gacip niden bu han ve man. Kisekten eyledi tayran. Yok şul bizlerde birleşmek. Yok birge gırlaşmak. Bir can bir ten bulup her nişke sirni birge sirleşmek. Üttü bizden indi dünya can birebiz. Galel gümya. Dünya aktık sözünü tanla bəxil bul bizden iyi dünya. Sağ bul dünya indi bittik. Biterge sözüne birkittik. Vaktında yerini silkittik. İndi bittik. İndi bittik. Yok. Tıra Tatar. Tıra Tatar. Uykudan tiz tıra Tatar. Tıra Tatar. Baş kütergen bar Tatar. Üttekinler ay batar. Şulpan kalkırtan atar. Tıra Tatar di sayri tartar. Tır. Tartış tiz bar Tatar. Tır silken kuzgal Tatar. Alga adım sal Tatar. Bul sin Galil Galden Gali siznin bit ikbal Tatar. Her bir millet jistırvanı sizni koşup tartadır. Kışkırtalar, tıralar. Tıra Tatarlar. Tıra Tatar. Yok yaşım. Min bilem, sen batmagansın мәңгіге. Sen de vicdan bir turursun, yatmagansın мәңгіге. Yok, tüben kalmaz bu can. Fitrette gali bulgan ul. Kismek üstünde para kış. İttifakı vakıtlı şapılgan.